Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khobor bam takasngi. Ka kinhon JSC ki seng bhalang na rilum jantia ki badan ha ka kinhon ki kli nong sun char shnong sunjuk wa he shnong ri jantia. Sunjuk wa he shnong jawai balatip ka Joint Coordination Committee for Reservation Policy JCCRP ki lapen herdor khas shu sembut menteri rangba ka jela umas nyau bhalang dhar men ka khandai trik ujemmang. Kita ginong yalam kerilum jantia kita wai ke sorkar ba ka dei ban penbet dunti ha ka be dei ba ka roster system ha ka jela. Mentang ngap ya ka jingkran kita ginong yalam ka JCCRP na rilum jantia ayu kidan ban ong. Jantia Coordination Committee for Reservation Policy. Kejingi don lang iseng ibe don lang ni naduga Jantia Student Union, Jantia Student Movement, Jantia Youth Federation, East Jantia National Council, Sunjuk Wahid Senong Ri Jantia, Sunjuk Wahid Senong Jawai. Hadir bagi pelongi ke meeting hapo Jawai, lagi nigi penai beladap. Nagaliang jungi abang iyo lagi nigi isu hagbaya debat ke reservation policy, bat ke roster system. Ni mentagas ni ilay penduk yaw Deputy Chief Minister Sri Sniaw Bahalang dah hagbaya gadai ban review no ekaniga reservation policy. Nadu kabarna sedang nadu katandai sepaknya kuat. Kejing debat kani ila tepat nagaliang jungi ba ban pensengit suas sendon yaga roster system. Namar ila ayok iba mentaga jingdon jong ni roster system tak syaingi kam tam pasi jantia. Da hagbaya debat kani nagaliang jungu Deputy Chief Minister ulu kolor yang iba kinsakot ika meeting naldo ka cabinet hadin nang ta kinsakot ika all party meeting kinsakot lo ika stakeholder nado bisang bala ki church leader bat ki way pat ki riu rang ba agba ye dai ban ikrar halor gani gamat de negalian jongi ngi scam ba ni ai ba ge jingkersan bu pura ban ngi scam baga negalian government kan le badan kam kanang baga ai baga decision sashim adin kalau gajing mentoy ya ke state jongi borok